Meda for my mama a chain, I'm so Emma a quaba. And they are not say, and for Emma the King television, Ocean, Uncle Pardon, divine selection, or say, I can't be able to say, and say, yo, there be. I said, no, that's what I say. That's all to be covered with a deal with Sunday. Also, can we say a living dog is better than a dead lion? For hospital, correct? For prisons, correct? For some man, no crochet. It was ya. As a man, the crowd, Mukomo, the Nanyas, and so what's ya, can we say now, Kupo being she shall be at the mouth, and Nunti and our man at the parching wall. In say no man, quite ye, with ya, can we say now, Kupo Bripemuno, he makes all things beautiful in his own time. I was ya, and crash some way, and I'm percent, made them mouth, and that day, now what the two put to gem. Send a bay as a brabon, so pim soon, Ponasa, who pushing into me, push ya. And who send a coupon of swat tower cheap. Now, put him dear so, a bay and I, dear Luciam, did he say, Wafa, a foot to be a different motivation, and Raston. Send me do a perfect enough as an opposite with the ever damn. Then I am mammy be our piano until they knew. Now, watch them one, Lucia. When says a cageleno. I will be a dear, and a name PM. It's answer where dear TV do one in you kunu at the hall or share TV. One more TV and a jack channel be a channel be a more hair, and a comfort be a banya. One more Jessica just saying, Yakumadana de. Now, a more hana comfort for a buyer. No, should be here, dear. One abra, Papa said, of obey, dear. So, Shuma, bet me up one, Tebay Albano, Onye, no monko or uncle, no monko bisase. Now, I go by Sano, no banker said, Bema, Sano away the me, and I'm Gidio, and you're the tomb. It's a big baby. I want a Bema, so I castle. Confirm they say no and no made them dignity where walk obey dear. Me or did this uncle yet to say a man now more for the microphone pia. Now I could buy say or banning or Japanese on uncle or Senegal uncle. Now bear money casem be I catch and send a Juma sem. So be conquer the uncle Bemaniska. Now Nejuma sem uncle Shushu Mano. Na anya sadia nkwada no ontumi hwom nti no kona se bibia yi ayeye na onadwuma asem so ye ya nkwada no behwe na ade ama no te eba ne sa no na che se ma obai nso adwen no eyiraaye o convince obai na obai nso aditu mu se o sa de ende obekọ nti no omu enquiries na wo tv no so am say so o meba on ma consultation ebeye 10 million. Inti no ekobai sa no na mebisa mo senti be ma no obenya sa sika no e de ama oba no so onfa nkone so onye se sika no mfa se o de hwe ne ma ana so de bia business bi na wo be ma no be ko na wo kika oba ne etimom na akọ ebusua ekobai so mo fa number no so me ye inquiries na ekobai sa no anti na bisa ye ma mi se first day I want free comfortable no enkomo bensa e na ekos wo omuntem abusua anu ye bi no de man na afenso no nsam bia ekeka ho ni nsam bisebi e na ye de ebisa no man enko ne enkohwe ni entie nsam a ye nua abai e de eba na afenso no ye ba atoa enkomodie no esu. Me pacho me fra konfoba na me ka che ne se me kunu se na djuma sem opese oboa na wona djuma mu na me mbusa na hwe se sen na beso ana konfoba me ka se ye ba se me pesa me ba me mfa me kunu na djuma mu ho anwea e me nsa anwea mla na me mfa 10 million te wona na me fra me kunu na me ka se o ma fra konfo na se konfoba na se me fra no my friend no say ye bebo ka 10 million
ena me kunu ka se yo nti anwumre na odi 10 million e bre me na o ka sa de etia me nko enti na adwuma mu anwea no wo na wo kosa na ho na ono ana sa de bre me adwuma wura no mahu na mane o ono ana sa de bre me enti me de koye me so me nim ho te me fa konfoba ne number no ena me frɛ na o kire ba bi o wo nsu anwea ne gudi am me ba cho kire ne polythene black yi rubber ma me ba cho se rubber ma aha ka krebi kitwa bi na no so enti me koduru ho no me fa number ne na me fra na mu o ka se o mu wo nsu hu ti me koduru nsu hu no na me frɛ na o mu kire ba bi o ti me koduru ye no na konfoba na nkasa na ma nkoto no ti one man oba konfoba ne number na me frɛ no ene o frɛ ne kunu ena ne kunu no e bae ti ne kunu no bae na obebusa me amane na me de tu nanim no so na me kunu na nkasa we na so me kunu no so onya homba no so ene sa de a obehwa ya ama no na me siu ti wono mo no ye de obe so ye bia no o kire me se meboka na me se meboka sen no se ye betoto niama ye friends akokọ dwan eni kra ni dabu ni just niama no list ni bebre zelia to bo ase ai jawe asawo hwe wo mo je 3000 akoto na mpie dabu then mam papont aponchinka na chese anso how mo sanso ka twomso mo kope lavender ne wo friend den haida ne incense ne candles amama la penny amama la we dem obrem chese mami so bo mo dia so wo kwa hwehwe bio wo chinyi wenye bi ene wo frɛ sɛ ade de wachi an wenye bi ho ana konfoban ka kira n sɛ so mo pebidi o nim bebi obenye bi an so mo obi a obetumi anya bi di ama won nti okoka chi ni ko na bibi eni anu akobo ni kunu amane so okoka chi ni kunu so aje pin no ka kira ni so sɛ o menye bi ama o mo nko ade a ene won ko wo ko yen so a in fact answer na no cramp no bi san senti sa love internet powder ne adado mo de ko edem so when nche ne mwa na aka okra na ade ne je eno no ayo mo adwuma mo de ba be national venta ne incense de ekeka ho no ni ku ni dia anti no chese onu de be ya kwanchere ewo no ne ho se na be ya adwuma ne bokoso iti na ba ne sa no na okoye afedi okoye na se wo mo ekoka se sikana mukoka sikana sema na chese sikana nso oso omo fa 6000 mekao asembe ni awona bisa za na di wo bisa se afede sikana ya de abana afede sikana nso mai ya sanso ebem 6000 adai eno so shock bo ni ku amane chese bibia na no so ni ku no so wa pass Opasima ni kuna no so apase ama no all because of quick money. All because of quick money. Just say wo mo wo no man anti na bisa say inti no baby adwuma be na ne kunu yo so oton chance dan inti chance dan say ye edwa kase mu a na just say baby ye adwuma no ho mo ahua no kosa aye na ode ko ya ana yedi abrabo to chacha o yedi abrabo to chacha ebusua wakwakosa na adwuma mu ahwea no ode akọ ni nya echi escape bia wo bebisa bia abrante edima ususu adwuma anye ufre adwuma bana wo company de cha oyere ene adwanyo ene adwanyo eskana would spend the amount before no into so would be another side business bia papa tanka muamu na if you are into business you have to take risk. That's society way there. Risk in there you've taken it beyond above. But taking it beyond above. Hey! Now,
mama Chase, I was anka, in Sakrayaba. Sans a draw a better one. To the man. No more than a issue in Sakrayabian Bayano. Into Guswan or Modis Canema. They've given it more than 105 million Ghana cedis. More than, hey, come on for Saska in Cram Rame. Mumfa says, you cram family. I'm fine out the pa. It was ya. In some jet. Until I go up or so be sano. Sent to our brow or musha ya. Not in Sakaya Shademban. And into a poor one more ebisiska woman de Emma wall. Not a new year or the mine. I draw me Auntie Nana me pacha eba sano. Me couldn't be catch him say Jumane and Coso. Ama me frere Nanano. Me friend catch and say Adiano. Ka ye baye no ka be succeed enka be ye ya enka be na wo twekura abosumi mu no enka wo esay hu ensakira ye sa drobeji wa trema sa enti sesi ano ye hunu hwe ana o ka chem se menya abotre na ebe yi nam sa sesi a menya abotre sesi scan abedi wo no 105 million no me fa me ka scan me ho kwone aba nyina ska kura nka ho na 105 million sesi amekunu no oda meka wasisika no me mfa meye de wose woye no nana no me friend a wonfa eda me friend so obefa no onya tie me nia na wakate phone enti wakate phone na mekunu no so ba me nya asem bia anka nkire no titem bia na mekunu so depression na simi so say sika na me scan yes ana me de koye no scan ma anfa anko Temi skana wo meme ho ti wada me kama ho bro nyina krampo chese masumu ndwome menda ya na wo se bema na ka che se kona koku me pa twa ono na ka se me nko me obe da me ka chense me no menim ho ana me meti wo mini sa skana me de be den me de be ko ho enti wo na wo soma me na me ko ya e wo sa wo ma me ne wo mienu ya den ya nko ho no nko hunu se ye no krese skana akodi ho anase ewo meme nchen okay den na mo hwehwe se mo kọ ho no ebe yama mo na mo pesika wawa da bi me pacho na nye sika wawa na so won twi nipa enemfa mam me pacho na nye sika wawa no o kire se adwuma no okọ adwuma ye ntohe ma kire se nti den na nanka konfo ne nye on twi nipa mamo anase anti na me pacho me kuno de wa anka bibisa ansisu ama me de okachira me se me kwa me nkanche ne se na dwuma ne nkoso Hey, just say ye ya te fraud ati ye de ebi mu do so mo nti de ekwo we enko baby ya ye ka ye te fraud fo adoso no nti maami ni papa yi chasa papa no ka de no kra mebufu kra ni kra ye mebufu wetunya suma wo jere sa won ko no won ko bisa ewe konfo yi onko bisa dia oye onko bisa ase no maniska e dia kwana sade ni nyeye ya ebe ni sa na odi wani bre kwa wiye wo jere so wo jere ka sa onko no ane na wo piapia ne ti kwon na onim sese na betumi ebesi ena na oba ni mom na echesa ono odi ma anyasa wo fra konfo yi mfa wo fra no na so fa so na so tene ni se yo no a pew wakati kono na be me so chese medwe nwa ya na menti ase mbe me binu mu medwe mu nwa I can't think fa na wo didi mami atam se chese wa bo okro no a wo susu se chese oba no ediska no akwa hye baby amfa anko ye ni e wo se ode ye enne wo bo mami su bo ndende sani ya ade jam wo ya ade ana ntina ya na ya ndwin kwa echi kakra sa na menje ni so ya konfo ba papa ha misi sa de we ni la na ya nji ntwum da misi da kubi me bestie bi ye everade a besani 20 Ghana Yaso say 20 cedis abanya he say
500 or say 1,000 or just say Yenim said on me and I fraud I don't know more but still now we tried. I didn't no ayo officer and Mr. Sam Chileni and 10 years investigate high. No crown, we took the risk. F from was say yes send this cassette. Now he near Benya, no crown or can't get no more with TV so. Yes, we are Sunday, Sunday, no. Abusia, yeah, Friday, I reaching ye. Yeah, Chinese sometime almost sometime normal standing wine. Yeah, train. Hey, 9 abo, 10 abo. Yeah, let's be aye. Oh, okay, yeah, Chabiana the panel so do intino. Incrofoso fair for a line so. Nti ya twanya na de chen ebusua na de chen ya no ya bo mode yes so frey ya o say e be yen say 30 cities nka na 50 cities na che say nya say 1000 Ghana o say ahe ni ya sika ka no ya de say e be he papa ne be bro yen wo bro wo phone so ani wo bro yen e wo phone so me na me say na say ade we na won say ne bo ade say mamre bi ani wo sende ya na unse aka osika enuni and say money na 105 million as 5 billion ni ya dia wo mani abusia yansa ka ye niku no eye isa awo ahoma no so yankwane yanni entwetwe nkomo sa asam na oba na ka na ye no kresa ana set sen. So hello. Hello. Pacho you ni Zelia too. Abatai. Na what's man no baby da? Abatai. One ounce man no. Ana ono ane koi. Pacho na me no ne jina ho je TV yo. Me wa de ho je sisi mi na. Mo so yo mo. Man ko ye o mit ma bo ma o man ko ye. Oh, wala me no me su. Di man ko ti ya so me no ya on kola ki to be de ka sana na me no le din ko ma na me ka tira se one form number na tare do form number na me ko adima ne mbusa so from o so from na me sani ni shimano no from na me difia na me tira se from o sai ba ade ya me na ha se for na ye tu oh ndana kasa ana watu apirano ana bisi fine ana watu pati man ko ye ya kani na ko 80 million okay mitio the 30 million na me ko fix kama na 30 million no ko no me kasa ne se ko na ko fono ya mema wa hena ko ye ko na ya bana wan ye so bana o di ka para o nyon ko ba wuti na yire na ye de aji sika so le ran to ko ya ni mani o ko tu na mema ana no mo ana me me say me tan ka 30 million man ana me sense kan man na o ma woni konfo ni di nkomo mpa tara ade yo ko so me no bia di nkomo me ni mo kra otie anti to so no se kan bra na Sunday me sense kan man no mo ha no aba na me say akoti san o say san fa 45 million mo nde o say ya na me ka say nika na ko na ko ba fa no ajima kan so anye ya fa e pie pa so no ko ja mo na ka bi ya tu ya na ko pie pa no na ya je pie pa ana no mo kata na so mo mpeni o mo mpeni na o sama ya ko bobu fia wa ban ana ya fa mo million ana ta ka tell me say no ko ya no say o mo ta sa ke san amra ana ta ko bobu fia ana ta dis kan sa man afena mgo sana wate mema ana ta obi amina wo tine fia ka tell mema ya san ko na ho ko mo no na ba san na ko mema no ta sam na anya ba wie dan de mbo de suka akire da hamiye okay ika kwa ya bank busia de no ko ja kwa ya tan na ne man ko ya okay masa isa den pa na wo hwehwe free o mo den na ko munya mo mu kisiga ma da bi na ko munya den
ya nema ya na ya na ka so mambo ma ya man ko yi okay na nyesika dalabe adenti na wo ya bema no na wo pese wadwuma kɔ yie no wo kasa oba no mom na entu ana monko o pe mom no kora me no na asoma wo na me mpese ne sin na wo osumo kuta wo sumo asumba na wo mu wa to me ya mu so wo yire so yakra mu ni ti wo kuta wo gidie mu wo mpese wo beko na ono ntutu ni gidie ase na ono nko madam so ade no de akoye no kwa na eni to me yi abujugo no ba na kire ojuma na nko ye no ba o mpa ma ya juma no ko ji so otwi sika wo TV ni so otwi sika na wa chi sika tamanda wo mutindo ya mekano enti they say wo ji sika na free oyire ho ana tika na mi ro aja ye na bobo ya ho me na o me no ya bobo ya ho ya se wo ta ya ntem nti ye na ya no se aja bibi ya me na no onkola ti to be ya 5 years o ntem bibi ya na ya onkola no nti aja amayi ya ta ayaka ntem mi ji via fi no dodo ayese ida na me ka na ska ko wa sin mi na ba me ka tra me ska me me ka tra me se na no wa brame do ka tra me ska ni under the sign that's under na me am ska na me ya wa na sisi a wapa mo zelia to afrifie but okay wapa mo zelia afrifie da na bu po ya po no okay me te opa agwadi ano ate ana na no ba no na wa te adan kofon te na wa timienu nti akwa wan ye ni nti na ro ka sa na maka se sa re ya ko mo ho nti aboduro na kofon ba bomi ana mo koduro na mbu so ni se na wa bo boduro akronfo we mi na o me akronfo ni hu papa bi ke te ko ana o madam mema ko ben pe 50 keto o mo bo ka tu hu ma ni o bi na ka se akronfo nti ko bi ana mo mbu so amere wo na wa o ni ke hu se na o ka ba ma o mo ti amu nyindi ko bo na so re so bo me to me good point to ya bu ko mu ti gira tamba tamba pam ni fifie okay Zelia sese oda he ba so se mi bu se Zelia sese ote he me pa cho me ti so ame me strano ka se wambra na ti aya ya kai bi okay kana ne sebra wa fra wa ka cho so de brafia ye kawie wate ase wa je ahye no ho boko maka ti so wambra ti aya kai bi madam ya antina me pa cho ye ko ho ba ye no etina ni 2 weeks ye bedru ye no se nyame anka papa yi ko obekumi o kasa nyina ma ankasa o kasa be 1 hour ma no se ma mbie a wo be me apese wo bumi na ma ya me sobolo Friday agu fridge mu obehwie sobolo no guye etam fridge ni de koye aka ni papa wawu ada fom se me da fie ni mu a na ade echimia me da fie ni mu na ade echimia na nya ne papa na awu na awode bu ada fom 100 ente ma me kwa me kwada abontin asori ahomache e ba fie ho me ba ye na osori ahomache ba ye oba ye na obeka chem sese man yimi niam amfiri dem wa nya dia ono obema me chance tongo awara no wa pani nim to fom na wan tie bia me maka no e be ya e be na afia nkola no na hia me me bonu so san wa bonu hia me na me waro no okay ti masaisa oyin no mbafie nyesa wambra na fridge no way irga wono ono wa pa kitchen TV na ko Zelia antina o se fridge no me pa cho fridge no peja ye no o ye fast senko be peja fridge no enti mi so me hwe ye se de o si act no ma ye faster o be bitimi ana mi so me tam fridge no de ko ye jawado sa wo we de mansam do so awawen se mu do so na ise
fact it's a one year cry 1 year cry just say oba no den ode oba na fast team wardrobe oba ne nisuo oba nso nisuo sofam ewo wo be ma ho ntia ye bie a chance what this up ne koshia abo fam aka nsem ebuso say enyaw oba nisuo oba yi twa wo studio ho enya sam koto ebusia just what many nyina tete ni nisuo just obey I somebody ba ye say nuku na pamo no afifie sent no because of sikano also okwa na sembe ma wo ho be ma mama on first can man wo koye bi no wo si yambru ye be ma yambru ye ke yabru na huntiti ho huntiti ho etumi asoma oba obi amusi mo ye fast and do that time na aka mo ya aka wo frɛ nyam no aka wo so wugidie mu o wo ye chiriwia obi na enko priwedwuma ma oyire na enko priwedwuma ma yes for better for worse so yen ka say for worse o piano di na ko she bibi mu o de o be say o de won tena honum na o yere enko pe o ye de mbra o anti no o di blame ne ma oba yi senti na yo no wa first can na so wa dada wa aju sika nti okwa na ye mbe ma ni nti ro diskana ma mbe ma mi wa so aka chense so ye mbe ma ma mu first can no e ma ni first can ma no mu ye kalabule fo me ye kalabule oba na wo beji nedi ene ne dia wo weni ene ye dia wo weni no oba utumi bu oba utumi oba nyado asei na wakwa fa SS ni ba akoda ade na aba fie sa wo be ware na ka oyere ho oyere nso ampupu ni ti na ka cha so de bebe bia ye iti anya de obeye bia na asem o ka cha oba akwa ni se on de so betumi atena nko ade a na won tira no be ma etikoku afa akure se adentina be ma oba no e ka sa kire akra no na se no your first wife don no akwala na e ba beto awade so nti no so ka sa ne boni awaye ne se ne be hwe ene webu hey azuma na si ne bu kambanku edru fie ho bo blu mami e wa akoda nanim nti ne say swan pass akwa epine ma wo be ware no e de to aware so a ntanko bebu mami ne say a woman old enough to be her mom anko bebu mami ne say no yeri ti o mani nya asumdwe kakra mpo wo nya asumdwe onya no hu twabre na wo baba obia wo chese e bi sa no krampo mpemu abro krampo no the last time on in the day you fair fru no anu no mama ne hu biam aka no poda nka nya ma ware mu nsam no de ba yo na mmo ma anya ayi papa no nwa ma oye ni ti na de akofa asam ne ba ya oba no ka se ene wedu obe chirem so o de atwa de onso no so de be sini se o se oba no nya aduane o ma na aduane ndi o ye aduane a onye o ma no bindi so oba no ho a eno so o ma no kwan na wo da bi o wo insuo mu na ma insuo ya mu na na so no insuo funu de ya besa wona ono no ye aduane no se wuni na so akwafa ba so oba ne so won oba no ye aduane a oba ne so ono nya aduane ma wuni da wanka so akwafa ba owe mu nsem ebusia owe mu nsem de ekoso aduma bra bomu ni o no wetu mi atu anu tuo se won di na aduane wasa so wa be kana se aduane ebu abobue te se SS for ne de mako school ni eni se mako akosua nyansa dibi e de ba be bo man Ghana no
omo ba na chese obi ayere obi ayere aso ne kunu mu obi ayere nyam hyehye no yakasa mbema emba bebre no omudi mbema aware fuechi mbema omo hye ring echi all because they are responsible sha wala ka chira bema nyina na ya responsible bema wo hye ka awa onene wakan tam so obedo ne yere na wahwe ne ma papa mu boni mu onu ya so mu nyina no omo ya papa omo ya responsible ehwe omo yere ne omo ma ye didi omachi ti se nkraman ene wo ma omo free school ba insta se mo be pay anyansa dibi na mo de ma bra agwa ye mfa so dibi no mu kodi nkrofo kunu echi gida dem fa dem sa dem mutiri sho dem munhwe bibi ye yo munhwe bibi ye papa sa de no nyim firi mutirim na muka wo sa mra no de awo homo obia ade ben panti be ma pen ben pa na se o hwehwe spec ben na wunya ani nya ye tubase ne mpaibo na mamu be wo be ye gida dem ni sa academy ni fa academy a dachi bia no wakwa akofa ne enye wakwa akofa ne yamfa wana obeka se ye mi hu yanka yesu na anu ni edro na ka echi dia ma na ke pesanka ise yi etutu na namopa na oba ho nanso no unfortunately omo ye chi bia nti no oka se wontumi emma ho nanso no de chopa e da ma oba no chese oba na enye oba afo mi nto sebe sasasem no ko ye nto sebe busua sa wo sho ba na oba mu a na senya no okasa ne mosia be ma ekra no mini so ba na oyere pa wo yo oyere pa kwa kofa SS ni aboai wa bi e na ba be sifie ho no disrespect mame no na mami ko kan ya anya asemboni bia no kan yo wo de ebro no wa koda nanim. How do you expect her to respect your wife? So obawari na so mebu yire and for baby na wanya de na so no wachere be mesu. In fact wamu ewo eye chiruye mu insenti no sen oba no ntu na adwin wonim se wafom wagiatum se wafom nti no ebeya nje bibia ma ne nkana onfa ne bone encha no ye ni se chiruya no mu de. In fact wo bompa ye pa disra body fate na nti sa de a ene na menim chiruya kra oyo nim chiruya kra oyo santen pa bo sa wo bompa ye pa wo de nyam nya se na se wan se body fate a wo ni nyina oye ko ni nyina oye kwa ye ti se a body without soul ebe living dead because bani oye nyina nwan sa wo ye de ko ebusia mo ye hwe bibi ye nasi aware anu ye se aware a ye nso mu ye mba no aw ye nyom wa ye nyom ye wate mo ye ma no ye unya obinya bibi ya di papa onpo watu atwini awie no nipa na kwa awie no o say it too late washura de papa no di mafufrechi onim say he is speaking a friend saying gold. Meanwhile he didn't know say he was speaking just pebbles. Now what to a good year actually papa ko sample singer we de kwede we de kosidan dan nyina ba dwiregu abusia obema na apacho nti no ye gidi say obetumi akọ na wakwa akoda ni kun enchen abiom. In fact be ye infie bebreni a se be ma no e ba no se say the last ba no ho a oni say ye onu so oni say ya yare anko a be ma no say I we wa shada no o yare nti no mpese oni ne beda na edio akụkọ nwunye mobo na ma ya botare awo eyiwe nkrofo bi no ebusia me mo be sia no say na sanmesa so abaw na so bi mama refi so be like one share na first was subscribe edi amami edi no eyo obi ketchup na teria okweja wo hia me na sa ofra me obatia
I am, I do ebusia. Me try many na majo so se fan farm. Boko ebusia na me eni wo ending kra na me nda wase se. Oje bre na ohwe me ebusia akra.